ese nzovu hari umuntu wagushiraho inda akubwira ngo nzovu wanteye inda? Okay, nagira unshyiraho azaza n'umwana mugufiya. Mugabo, umuntu ubayeho mu buzima bubi arangwa n'iki? Ubundi umuntu ubayeho mu buzima bubi arangwa n'ibintu bitanu. Ibyo bintu nawe ubibayemo se? Imana imbabare simbibayemo. Umuntu ubayeho mu buzima bubi ajya ukagize amahigwe. Icya kabiri ashinda ariko yavumbye n'undi afite hano. Gatatu ajyama ari uwa nyuma akabyuka ari uwa mbere kandi ntajya ahabwa invitation y'ubutumire. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ntajya byara muri batishimu. Ngwiki muko uzi ko wansabye jigijigi yego ko mama kuzi abazi nabo wimye. Oh baby simagarika. Ngira nk'umukobwa wifuza byibuze ibintu bitanu yaba afite. Bashaka kuvuga urumogi. Ikindi bakuyemo inda zirindwi. Oh baby simagarika. Nyarudindi ndabona noneho warabyibushesha. Naye nabyibuhara ko abantu byabacanze batangaye. Warabyibushye mwa? Ngo ndi kubyibuha. Wehe iyo urebye ubona warabyibushye ryari? Ariko mbyibushye ngeze hari gasanze. Ubu njyama kuri matoro ebyiri. Iyo wariye neza uba wariye gute? Ndi umuceri nkunda ubu nsigara ngura umuceri w'umutanzaniya. Gusa ugurungana ikira? Nk'ikiro nk'ibiro 2 gutyo. Ibiro 2 uri umwe? Ndi kukubwa ngo nibyo ngura noneho nateka nkateka ikiro. Uri umwe? Muri surya umuceri wonyine? N'udushimbo n'utubogo nateye dodo bese nyine. Iyo akavura karagwa nuko nyine. Ese umara ikiro cy'umuceri uri umwe ra? Ndateka nkajya nkongera nkajya nezo nkajya. Gusa ntibihita bigaga? Nuko nezo nkajya nkongera nkakomeza nshusha nkajya. Nabibonye ndajya. Je numvaga ikiro cy'umuceri ari cyinshi. Nacyo ni gikeya nyine. Nacyo ni gikeya nuko nyine mba mangira nabyo. Ngo bugira iki? Bamangira. Ubundi nimba neke mukeya ni ikiro. Basi utetse nk'akanusu. Akanusu se nakamira rimwe nkongera nkahora ndateka buri kanyama kana yabona. Teka ku makara. Tera ku makara ariko nyiri Kacyiru mba mukinani natekeraga ku nkwi ituma mukinani. Ngo kagira iki? Ituma mukinani bese nyine barame mukiyezo. Kumanya ko please washatse umugabo? Mugabo ndashaka ngiye gukora business nanjye nge sangana birangire ariko hari nashonje. Ukunda iki madam? Nkunda imboro. Ngwiki? Niko mwamboro ubundi mwaburiye he? Ngwiki padi? Ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze budusambana nabo. Umuri kuneba? Gize ngo barakwimye. Utampaye n'abandi bampa. Unyimye najya n'ahandi. Banyimye natanga n'amafaranga yanjye. Jitaf, ni igiki cy'agaciro utunzi wawe? Ikintu cy'agaciro nunze wanjye ni amamega. Ngo ikiroki? Hari ahantu twageze turi kwamamaza agakingirizo tubwira abantu ukuntu gukoresha agakingirizo ari byiza bituma wirinda indwara. Mwahise muhura n'iki? Duhura n'umuhungu umwe nimba nk'ibiki ariko baratubwiye ngo afite n'ibintu by'ibiyobyabwenge. Yababwiye ngo iki? Umuhungu aratubwira ngo mani ngo nimukatubwire gukoresha agakingirizo. Ngo ngiyewe ngo meze nk'u Rwanda. Gute se? Ngo nk'uko u Rwanda nta shashi rwinjiramo. Ngo nanjye nta shashi yanyinjira. Ngo iki musore? Ujya je nasanze kugira umwanda atari ukutoga no kutamesura. Ujya no kudahindura umuse navyo biri mu bintu bijya by'umwanda. Ubwo tuzabigenza ute? Bamuhindura abashera ukwezi guheze. Uvuze ngo iki muko? Niyo ndi kumwe na boyfriend wanje. Abandi bagabo bose mbona bambaye amajipo. Cyanda ziba. Kanyo noneho ndabona waguza akagofero gashyashya.
ibyo ngura byose ntabwo ushinzwe kubimenya, ntabwo ushinzwe kumenya ngo naguze ingofero. Ingofero ibigaragara ni ngombwa umuntu abivuga. Ubu ngubu ningura n'amasogisi n'ikariso uzavuga uti none waguze ikariso nshyashya wayibonye. Mada, wowe utekereje ubona umuntu abindaya kubera iki? Ntago umuntu abindaya kubwe. Abindaya agira ngo yitabare. Koko se? Hari n'igihe Imana izakubaza ngo igituba naguhaye. Mbwira ikintu wagikoresheje. DJ Vigi, iyo uri mu rukundo wakunze umusore witwara ute? Ari biragaragara. Sha biragaragara. Nubona bataguhamagaye uwo mukobwa mukunda arataguhamagaye inshuro irenze imwe ku ubundi ubutekereza iki? Mba numva ikintu cyose bari gutekereza kuri uwo muntu. Nzovu ubyutse ukabona wabaye imbwa nyayo wakora iki? Makwini namuriki. Janete Nyamenyo namuriki. Rebwa no Moscow. Ni mwanyibye.